Ako tražiš gemerskog miša koji pokušava da pomeri granice, Logitech G Pro X2 Super Strike je za tebe. Glavna stvar je taktilni osjećaj klika koji možeš da podešavaš kao da je u pitanju mehanička tastatura. Na prvi pogled, dizajn je prilično suzdržan, ali to je samo varka. Ovaj miš je alatka, a ne igračka. Srce ovog modela je HITS, Haptic Inductive Trigger System. U prevodu, klikovi nisu samo mehanički, već imaju prilagodljiv osjećaj i tačku aktivacije. U Logitech G Hub softveru možete da birate između više nivoa, podešavate haptic feedback i rapid trigger ponašanje. U praksi to znači da klik može biti ekstremno lagan i brz, ali i težak i klikast, kao stari dobri taktilni switch. I to zaista menja osjećaj korišćenja. Kada nađeš idealnu kombinaciju, klikovi deluju precizno, kontrolisano i nekako skuplje nego kod standardnih miševa. Bežična konekcija preko 2,4 GHz dongle je stabilna i bez ikakvih problema. Nema prekida, nema lega. Baterija je impresivna i Logitech navodi oko 90 sati rada.